Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, pembelajaran Bahasa Madura hari ini akan menjelaskan tentang sandangan suara dalam Bahasa Madura. Yang mana sandangan suara dalam Bahasa Madura ya beda 5 macam. Saya pertama area beda nyitak otabe amunyi i. Saya nomor 2 beda nyuko otabe bisa amunyi u. Saya nomor 3 beda metpet ria bisa amunyi e. Saya nomor 4 area beda lengi bisa amunyi e. Terus saya nomor 5 area beda lengi longo kangkui amunyi o. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk yang pertama, saya pertama area akan beda nyitak. Nyitak area anak-anak bentuknya kene pentol kene area letaknya ada di atas aksara ya. Nyitak area bentuk kene saya menghasilkan munyi i. Contohnya misalkan mun contohnya nih ibuku jeria beda siti gili. Contoh saya lain padi misalkan akebaya tini misalkan tini. Nah, ini si ada kan pertama aksara ta. Jadi aksara taria sopaja amunyi i maka kotu ngangkui sandangan suara nyitak. Nyitak ria letakna beda neng yatas aksara carakan kaangkui amunyi i. Jadi mun tak ada nyitak ria tak amunyi i akun amunyi ta. Sopaja amunyi i maka beri sandangan nyitak i. Pentol kene. Terus ni, nah berarti ada aksara na. Nah, jadi rabajana tina. Sopaja amunyi tini beri sandangan nyitak. Buru amunyi tini. Artinya ya. Kangkui saya nomor 2. Saya nomor 2 ria beda nyuko. Nyuko ria bentukan pada u. Nah, letakna beda neng bebe aksara carakan tapi sampung kalaben aksara carakan. Contohnya mon buku beda buku susu. Nah, setiap hadiah ke lain misalkan paku misalkan kalimatnya paku. Pa aksara pa biasa. Terus beda aksara k. Nah, ada kan k. Jadi mun tade nyokona paku namunyi paka. So paja munyi ku tu beda gentongna nyoko. So paja amunyi u. Nyokoria sampung di aksara carakan se amunyi u. Jadi amunyi paku. Misalkan susu. Misalkan boleh susu. Susu. Jadi sangkunaria aksara sa dulu. Aksara sa. Terus sopaja amunyi u. Buru tarik beri gentongana nyoko. Sandangan nyoko area. Aksara munyi u. Su. Terus aksara sa boleh. Nah, jadi amunyi susu. Saya nomor 3 area beda metpet bentuknya pentol raja. Pada bi nyitak tapi arajaan daripada nyitak. Mun nyitak kan gini jadi mun metpet area kayak lingkaran besar buk raja. Contoh kalimatnya misalkan beda bele misalkan Pak Abdi nulis
Bele. Misalkan bele. Jadi deki bele ria mun yoba ka aksara carakan atasa ibri nyetak ibri matpat. Ini nyetak matpat ya, matpat kan. Kangkui bunyi biasa. Jadi bele aksara carakan ba. Nah, itu kan aksara ba. So paja amunyi jadi atas saya beri pentol seraja. Nah, jadi arah bunyi be. Kemudian bedela. Lala atas saya beri matpat puru amunyi bele. Se nomor 4 beda lengi. Lengi ria kangkui amunyi misalkan contohnya mele, misalkan mele. Terus ubah ke aksara carakan sare aksara ma. Aksara ma sebelum aksara ma karena ria amunyi me kudu angkui lengi kada. Lengi ria letakna ning yadekna aksara se kangkui amunyi karena kan ma ara mele ara sangguna ma tapi dadi me kudu lengin kada lengi terus aksara ma dadi me terus bedela karena ara amunyi le kudu lengi kada baru aksara la di mele di beda yadekna se kangkui amunyi se nomor 5 beda lengi bon longo ada lengi ada longo kangkui amunyi contohna tono. Jadi mun lengi longo ria letakna beda yadek ben budi lengi nda beda yadek lengi gelu puru aksara ta. Aksara ta ada kan bunyi te kangkui bunyi kudu beda longon. Jadi ara bunyi to. Mun ta ada longona pera amunyi te. Nah, jadi mun tramunya kudu beda lengi ben longo. Terus lengi pole aksara na. Terus beda longo. Jadi buru amunyi no tono. Kiranya sampai di sini dulu materi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.